Uwe samlau la light na kejengma ka bakrau hadian bakat tu kat ningut ki brio ki bamla ban itu dur khmat ki branya ada ki bike ki la themu ban patrong sendet ka pla pisa jo hadian bulami ban sai pisa na po ka bank jo State Bank of India ka badan ha ka shnong amjok ha berni hat hadian ka jiak thongi ki te ki bike la yo ban kemi uwe brio badan kti ha ka ni ka kamrunar ban kumjuru ban kurup ya ka bike Pulsar 200 ka badan yo number AS Iwe Lai M Khandai non Riusan Karkum ke kubor belayo lom layo jingte bo samla sahil zaman pasa ubasa ha amjok bernihat ulalet say pisa na po SBI ha amjok barhadin bulami na kanika bank kat bau dang ya denti lawan sendet kawe ka thuk thuk ka bala syong da arut ki brio ki bamla ban itu durkmat bar kila persyang ban patrong ka pla pisa jong hindoi da kajia kun kite ki brio kim shim layo ban ra ka pla pisa tar hadu bo niu samla ula mensaw malumala Layo jingte bahadian kane kita gibriu kila petbak shiki benta jaga khatsan mer baru new samla da kajera ki parlok kila thonge kate ka thuk thuk bar lap khatsan mer ban yo wan bad we ne kite ki runar hindre we pat ula yo ban petno da kajera ki we pat ki parlok ki bla wan da ka we pat ka bike तो हम बाप को फ़ोन कर रहा था कि हमको लेने आओ बोल के तो वही टाइम में कोई आके मेरे सामने पल्सर 220 स्लो किया तो हम सोचा कोई दोस्त है मेरा तो हम ऐसा घूम के देखा तो वो बैग खींचा मेरा बट वो नहीं सका खींचने के लिए तो वो टाइम में वो क्या बैग छोड़ के हम लोग का एक बस्ती का रास्ता है वहाँ से घुस के निकल गया तो वो टाइम में थी कि हमको एक मेरा दोस्त मिला उसका पास स्कूटी था हम बोला चलो एक बार चेक करके आता है आगे जगह शायद मिल सकता है तो हम गया 15 माइल तक गया पंजाब नेशनल बैंक में भी एक बार देखा कि कोई पल्सर होगा नहीं क्या तो नहीं था ठीक 15 माइल में गया तो वहाँ एक मिला हम लोग को पल्सर तो ठीक वहाँ में रुका था तो वहाँ में रोक के वो लोग का बाइक था वो लोग वो बाइक पकड़ नहीं सका वो लोग खुद का बाइक तो वहाँ से वो लोग का ग्रुप था 2 जन और डोमिनार में वो लोग डोमिनार में उठ के आया और मेन रोड में ही वो डोमिनार रुका और जो उसका साथ एक था वो उठ गया बाइक में लेकिन वो उठने नहीं सका तो वो टाइम में वो वहाँ से भागा तो वो टाइम में मेरा ये दोस्त था इन लोगों के पास गाड़ी था तो वो लोग का हेल्प से हम लोग उसको पीछा किया वहाँ में उसको पकड़ के पुलिस को हैंड पकड़ के पुलिस ये हादसा कहाँ में हुआ था? ये हादसा हम लोग का अमजोक में हुआ था तो स्टेट बैंक से कम हम लोग का थोड़ा बस्ती जाने का 3 किलोमीटर अंदर में हुआ होगा Yau te urunar la aitino ringkat ka bike shiki bor pulit ka bernihat police outpost banle e ka badan kam na kaliang kinong ilam shnong ka amjok bernihat kila penpau bakum kini ki jingja sha rong pisa ki runar ki jujia na ka por hakani ka than bernihat ha ka badang shen we breu la du e yala ka pisa hadu arlak tam na kaliang ki bor shnong kila dawa na ki bor ki badai pet ban shim khia mardor halor kini ki jingja ki bajujia bha hakani ka than ये नने के जगह कलाजा bunsin musim benang ladon meeting berdisik ngadi sing slong yo kam last meeting bangidon berdi DC hatu por ngalapan pau ya kaneka ka jingsiam jungi hangne man ka por sa ka por kabdei ta ngawasin nongko kade kelas kalaja man ka por kade nang ta kini ki bisa ru bahasa kiri lane bahasa adu indi ki bisa na ki baruspa lane ini papli ki kena samla ki bandu kidang susdang manta ban kamaya ka jingim lajo namta ka jingim lajo teman kapor kini kena kila ja ubdi tang meru idon so wiru kena laja kumuni ru senrang laja bun sini kini ja tingi la ong ki disiru atau meeting ba subha ban island jingi ki bor kulit hang tu kamtam ka area jungi kala don bank hang tu natu amjok tang apa amjok idon sau kali bank borbe hang tu katu ka stress na amjok hadu borbe boro gide ki bank sudah hang ki bank office sudah te dam ki pulik par itu kini nong tu ki kabu pension te na ngaliang jongpi na ki media boro ngai kapat na ki snong boro ba sing bor halor ba snobha ban island ki pulit ini ban apa tu aku saw kanta ini gini ada ya kini kunjinya dan syakmat